Анан карашы, мыкты кыста барган. Бияк курунчу сыяктуу туттум. Сенде кандай план? Сен кургансыңбы биякта? Жок, менде бир план бар. Өтө мыкты. Кандай план? Мен улардын эң мыкты кыста барам да, улардын тазайда бирок буларма көңүл бөлөт болады. Сосын, сен уштан, апсикасы ястын. Эй, ол біздің тоғасымыз алды. Енді біз оны өтуіміз керек. Я, оны тазай таттығымыз керек. Давайте, бастайық. Видео наш кадрлар, видео бар.